Voilà, bête-le. Stress injection. Sorry, wala akong sila. Ka? Ano ha? Tama pa kawan. Pwede ka ding ipahat ka tayo sa tatay. Oo, akin. Jadi, orang lain. Yes, ipahat. Thank you. Ini lah. Kau pun nak apa tuan itu ni? Nakaman ha. Nah, ini yang mana? Nga ikan. Pipi ni abang. Ngaruk kayak ini. Ngemlak mas kelihatan di rumah pun cuma. Tapi, ngerti ada sekolah parjen. Man, boleh pikiran pun tak. Ngerti lah. Kecil kan, pergi minta te buntan siat sedang. Ngerti lah nong pun tak. Tip, ya usia teman na pino. Ngate dalile ngamlong si kita. Man, alas mo. Alas ko. Tapi, kau kata ini alik nak melambut atas bisa keluar.